یمس لڑکس تو لڑکی نکاحی کرنا آج میانہ کوڑِ بے امت کس اکس گبرس یلی یم نکاح کرن یمن کیا دون نکاح ذریعہ رب فرماون ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم اے بے نکاح گبرو اے بے نکاح پنن پان لبن والو تو کرزو نکاح ست چل رائی و غربت پروردگار نکاح ست چل رائی و غربت ذات پاک حضرت اللہ نکاح ست کرو گنی پروردگار می پروردگار واللہ واسع علیم پروردگار چھو سٹھا جاد علم تھاون وول دنیاوی ضرورت تش امس پور کرن پروردگار پچ دینی ضرورت رب فرماون بدری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدین یمس گبرس یمس کوڑ نکاح کرنی ون فرماون نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امسن نصف دین چھ مکمل کرن پروردگار نصف دین چھ کم سے مکمل کرن نکاح فرماون فلیتق اللہ فی النصف الباقی یستی باقی نصف دین چھ روزن تات متعلق تو کھوزو پنس پروردگارس کچھ انعام گئی تریم تبوزو فرمو کیا معشر الشباب من استطاع منکم الباء اے امت کیوں جوانو یمن تیمز طاقت دی پروردگار تم کرزو نکاح طاقت کیا گو کشر سمجھ طاقت گو زول کرن دو کنٹل مارن گیون ویل انن مزرات کرن گیون واجن انن فضول خرچی کرن ڈیکوریشن کرن اللہ بچوئین رسمن تو رواجن گوڑ برن یہ گو طاقت یہ گئی بغاوت یہ کیا گئی طاقت گو دائی قسم طاقت گو لڑکا چھ لڑکی ہند حقوق یم چھ دائی قسمک حقوق اگ گئی جسمانی حقوق بے گئی مالی حقوق یمن گبرن پروردگار دشوئی قسمک حقوق نخوال نک طاقت کریاتا یم مالی طور تی گرباسل حقوق ہے کہ نخوالی یم جسمانی طور تی گرباسل حقوق ہے کہ نخ مالی طور تھایو تی چور چیز یاد کچھ چور مالی طور گوڑنیت گو یہ مسلر کس طاقت گچے یہ ایک نانو نفق پور کرت پنیز گرباسن صبح چوٹ ہے کہ شام چوٹ ہے کہ یہ کینسا امز غذا ضرورت چاہے کہ امز غذا فراہم کرت سگچک امسن نانو نفق حکن پور کرت نمبر 1 نمبر 2 سگچک امس پلو پشاک حکن وندستے رتکالست مہیا کرت ستر پوشی کرت گئی تریم گو سگیسا گئی مزروزن خاطر مکان یا کمرے حکن اویلیبل کرت کس گئی ژوٗرِم امس لگن ضروریات زندگی مز روپیہ دہ خرچ سگیسک امس روپیہ دہ اویلیبل تھاون وول آسن سگیسک نہ بخل کرن وول آسن سگیسک امس تڑپاون وول آسن ام گئی مالی حقوق نانو نفق تی گیسک پور کرن وول آسن پلو پشاک تی گیسک بہم تھاون وول آسن سگیسک امس ستر پوشی خطر کمر یا مکان تھاون وول آسن سگیسک امس دنیاوی ضروریات پور کرن خطر روپی دوتے اویلیبل تھاون یم گئی مالی حقوق جسمانی حقوق گئی پریت ژورِ دۄہہِ چھِ اکھ رات گزارن پننہِ خاندانس سۭتۍ پریت ژورِ دۄہہِ کیٛازِ مسلمانس چھِ 4 نکاح اجازت کٔژ کھوٗژوٕ ظٲہرن وننس ییٚتہِ اگر دوٚیِم کرو حالات گژھن خراب
اصلی چھ گۄڈٕ زٕ کرنہِ شریعت چھُ ونان گۄڈٕ کٔرِو زٕ پتہٕ کٔرِو ترٛےٚ پتہٕ کٔرِو ژور پتہٕ چھُ لاسٹس شریعت چھُ اصلی یی ونان فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ اے میانیو بندو مستوراتن منز یمن سۭتۍ تُہۍ یژھِو تمن سۭتۍ ہیٚکِو تُہۍ دیٖنہٕ کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ نکاح کٔرِتھ مگر گۄڈٕ مثنا وثلاث ورباع گۄڈٕ کٔرِو دۄن سۭتۍ نکاح پتہٕ کٔرِو ترٛٮ۪ن سۭتۍ نکاح پتہٕ کٔرِو ژورن سۭتۍ نکاح گۄڈٕ زٕ پتہٕ کٔژ ترٛےٚ پتہٕ کٔژ پتہٕ چھُ لاسٹس فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ییٚلہِ نہٕ دۄن ترٛٮ۪ن ژورن ہیٚکٮ۪کھ حقوٗق برابر کٔرِتھ ییٚلہِ نہٕ دۄن ترٛٮ۪ن ژورن سۭتۍ ہیٚکٮ۪کھ اِنصاف کٔرِتھ تیٚلہِ چھِ أکِس دِوان اِجازت پروردگار کیازِ اگر اکہِ کھۄتہٕ زیادٕ نکاح آسن اگر یہ أکسٕے طرفس گوٚو بیٛاکھ کٔرٕن نظر انداز یِتھِس مردس تُلہِ پروردگار میدانِ محشرس منٛز نٮ۪صبس جسمس کرٮ۪س فالٕج تہٕ نٮ۪صبٕے تھایس پروردگار فرماون ژورن تام چھُ اجازت ییٚلہِ وۄنۍ ژور آسن تیٚلہِ کرٕ پھلہِ وٲرۍ گۄڈنِچ ژوٗرِمہِ دۄہہِ امیُک مطلب گوٚو پرٛٮ۪تھ ژوٗرِم رات چھُ گُزارٕنۍ کٔمِس سۭتۍ پننہِ خاندارنِس سۭتۍ امہِ سۭتۍ کیٛاہ دِیہِ ژےٚ رۄب ییٚلہِ ژٕ نکاح کرکھ ییٚلہِ طاقت دِیہِ رۄب تہٕ کوٚرُتھ ژےٚ نکاح امہِ سۭتۍ کیٛاہ دِیہِ ژےٚ رۄب گۄڈنیُک فٲیدٕ ووٚن مےٚ غُربت ژٔلرایہِ غنی کرٮ۪س پروردگار دوٚیِم نصف دیٖن کرٮ۪س مُکمل پروردگار ترٛیٚیِم فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ ترٛیٚیِم بشارت چھس چشمن دی جُکاو پروردگار یم چشمہ آوارگی من چھ نژن یمن چشمن دیس جُکاو پروردگار بیٚیہِ کرِ شرمگاہس حفاظت عطا ذاتِ پاکِ حضرت اللہ یم گٔے نکاحٕکۍ مقاصد یہ نکاح کِتھ پٲٹھۍ چھُ کرُن تی چھُ خۄطبہ نکاح رۄب دپان تُہۍ چھِو دۄشوے مُسلمان لڑکہٕ تہِ تہٕ لڑکی تہِ کورِ مول تہِ تہٕ گوٚبرٕ مول تہِ ییٚلہِ تُہۍ دۄشوے چھِو مُسلمان تُہۍ کیٛاہ کٔرِو یا ایُّہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ یہ دنیا چھُ کران تہِ کٔرزیٚو نہٕ کینٛہہ دنیا چھُ ہش کٲنٛٹس نۄشہِ کٲنٛٹس رسوٗماتن بدعاتن گۄڈٕ بران تُہۍ چھِو مُسلمان تُہۍ کھوٗژِو پننِس رۄبس تُہۍ کٔرزیٚو نہٕ غلط یتھ نہٕ تُہۍ تہِ تی کٔرِو یہِ دنیا چھُ کران یتھ نہٕ دپکھ سٲری چھِ یی کران بہٕ تہِ کرٕ یی نہ ژٕ چھُکھ مُسلمان ژٕ کھوٗژِ زِ ژٕ کٔرزِ اللہ تعالیٰ سُنٛد خوف نکاح وِزِ پیش تہِ کٔرزِ نہٕ کینٛہہ یتھ رۄب ناراض وۄنۍ اگر ژےٚ تہِ کوٚرُتھ تی رۄب چھُ دپان وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ غلط کرن والو مرن ہوچی مرن پتچی کھڑا گژھن رب سٕنٛدِ دربار غلط آسد کورمُت تہٕ برونٛہہ کُن اَنی سورُے ریٖل ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ تتہِ یی نہٕ بکار کٕہٕنۍ تتہِ آسہِ نہٕ مددگار کٕہٕنۍ لہذا ییٚتے کٔرزِ بچاو ییٚتے کٔرزِ بچاو دوٚیمِس آیس منٛز چھُ وۄنۍ رۄب ونان یا ایُّہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا نکاح کرن والیو کھوٗژِو پننِس رۄبس یم ربن تُہۍ أکسٕے نفسس نِش چھُو پٲدٕ کٔرمٕتۍ أمسٕے نِش چھُن کوٚرمُت أمۍ سُنٛد جوڑٕ پٲدٕ مردس نِشی چھِ لڑکانہِ نِش أمۍ سُنٛد جوڑٕ پٲدٕ کوٚرمُت پروردگارن وۄنۍ کیٛاہ یِوان تیٚلہِ مردس وننہٕ یہ خاتون چھے آمٕژ لڑکانہِ نِش پٲدٕ کرنہٕ یہ کٔرزٮ۪ن نہٕ زیادٕ سیوٚد کرنٕچ کوٗشش کینٛہہ یہ پھُٹی أمِس تُلزِ أتھۍ خلقتس فٲیدٕ یِتھ پٲٹھۍ یہِ اللہ تعالیٰ ہن پٲدٕ چھے کٔرمٕژ رۄب فرماون گۄڈٕ کوٚر مےٚ دُنیاہس منٛز کُس رشتہٕ دۄن بٲژن ہُنٛد رشتہٕ پٲدٕ گۄڈٕ کوٚر مےٚ مرد پٲدٕ مردس نِش کٔرٕم أمۍ سٕنٛز زٔنۍ پٲدٕ امیُک مطلب گوٚو گۄڈٕنیُک رشتہٕ چھُ دُنیاہس منٛز وجوٗدس منٛز آمُت سُہ گوٚو دۄن بٲژن ہُنٛد رشتہٕ سُہ گوٚو دۄن بٲژن ہُنٛد رشتہٕ
لہذا رب دپن یم دون بچن ہند رشتہ زندگی ہز گاڑ پکناؤن خطر لازم ملزوم اگر ات گاڑی اکوئی ٹور آسے ہے یہ پکہ ہے نا ات زندگی ہند گاڑی زٕ ٹور اکھ چھس مرد بیٚیہِ چھس زٔنۍ رب دپن آج چھُہن تُہۍ یہے گاڑ بیٚیہِ سنبھالن واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام امس ربس کھوزو یم سن ناو منز اونو یم ز انجان نفس رلائیو یم بنائیو پانوین رشتہ دار یم بنائیو پانوین شریک حیات رب دپن یہ رشتہ کی کرو میں تو عطا تائی کہتے اس پتہ لڑکا آس بیورک بچی آسی قطر ٹیمچ یہ اس دراصل تقدیر اسمز لکھمت ربن یس تقدیر ربن دنیا بناون برونٹ چو 50,000 وری بنومت تقدیر اسمز اس لکھت لڑکی آسی قطر ٹنگچ لڑکا آسی بیورک یمن گس نکاح بٹواری دو 30 نومبر آسی امی دو پہ بارش اللہ اکبر رحمت گس نازل اللہ تعالیٰ کرن یت رشتس تے پنہ رحمت سۭتۍ مالا مال یمن ہسا سپد 30 نومبر 2024 عیسوی 28 جمادی الاولی 1446 ہجری بٹوار آس اثرک وقت آس یل یمن پانوین نکاح سپد نکاح کرن وول آس پھلٲنۍ وکیل آس پھلٲنۍ گواہ آس پھلٲنۍ رب دپن یہ رشتہ کرو تھی میں عطا یل میں کرمو عطا تیل چھسو بونن ات رشتس متعلق کھوزو ون می امس لڑکی ہن تھیزو پاس و لحاظ امس لڑکو سن تھیزو پاس و لحاظ خاص کر چھ یت رشتس یمن زیادہ پاس و لحاظ تھاویں کیازِ امس بچی ہند والد گرامی چھ ربن پانس کن بلومت مغفرت کرنس پروردگار درجاتن منز کرنس بلندی پروردگار تچ ہائیت یم یتیمس کلس پٹ تھو ات کلس پٹ تو تچ ہائیت شخص آو در خدمت محمد رسول اللہ عرض کرن دل چھم سخت دل چھم نرمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموز گس کانسی یتیمس تھاو کلس پٹ آتا کلس پٹ یہ تموینیت استن اک لکھی توتا اجر و ثواب نرمائی دل پروردگار نمبر 1 نمبر یس یتیمس روش کرن وول بنی یتیمس کفالت کرن وول بنی شریعت سندر چھ یتیمی و نابالغ مجرا یس بالغ چھ گسن سچن پت یتیمی و مجرا گس تھاور یاد یتیمی ہز عمر چھ یوتام انسان کیا آسے نابالغ کیا آسے مگر کوڑ چھ آسن صنف نازک کوڑ چھ آسن صنف نازک تمش آسن واریا کمزوری مرد سن کھوت ام سن گس تھاون پاس لحاظ تچوہیت یم یتیمس کفالت کر پگائیں اللہ تعالی جنتک فیصلہ کرے کیا کرے جنتک فیصلہ یم یتیم آس رچمت مگر یہ یتیمس دک دن یوان یہ یتیم آس رچمت فرموک فہو فی الجنت حاقضا سوازی پگا جنت سندر یت پوٹ میون ہمسائے دون انگشتان مبارکن کرک اشار فرموک یوتا یمن میانن دون انگشتان مبارکن پانوین قربت یوتا قریب تھا یتیم رچن والس مس جنت اسمن پروردگار فرموک رشت کرو میں عطا اتمز کرزو ون میونی پاس لحاظ امس بچی اگر صبح وقتنس من رنس من بہنس من لیونس من ڈونس من کمزوری گژھِ امس کرزو در گزر کیازِ تُہۍ چھُو تیٚلہِ دیندار ییٚلہِ تُہۍ پننٮ۪ن یِمن خاندارنٮ۪ن سۭتۍ رٔتۍ ٲسِو ریش گو پوز کلس پٮ۪ٹھ توٗت تہِ گٔے پوز حنفی شافی گو پوز اتھ کرِ نہٕ انکار کانٛہہ یہِ چھُ ییٚتہِ بنیومُت بہٕ گوس حنفی گو شافی گو مالکی گو حنبلی گو کیٛاہ مگر اصل چھُ تتہِ ہٲیِتھ دیندار کُس گوٚو دیندار کُس چھُ ان من خیارکم احسنکم اخلاقا
تو ساروی مز گو بہتر سہ یم سن اخلاق رُت آسہِ یم سن اخلاق رُت آسہِ وۄنۍ اگر آسہِ اخلاق پرزناون مرد سُنٛد یہِ کتہِ یی پرزناونہٕ یہ چھُنہٕ یِوان پانہٕ ؤنۍ پرزناونہٕ تتہِ چھُ ہٲیِتھ خیارکم وخیارکم لنسائہم تو مردوں من چھُ سُے ساروی کھۄتہٕ اصل یُس پننہِ خاندارنہِ سۭتۍ رُت آسہِ کٔمِس سۭتۍ گژھِ رُت آسُن پننہِ خاندارنہِ سۭتۍ ییٚتہِ چھا أسۍ خاندارنٮ۪ن سۭتۍ رُت ییٚتہِ چھِ أسۍ خاندارنٮ۪ن سۭتۍ زیادتی کران تتہِ چھُ ہٲیِتھ خاندرٕ پتہٕ گوٚو سُے خاندار اصل یُس اکھ لُکمہٕ ترایہِ پننِس ٲسس بیاکھ لُکمہٕ ترایہِ کٔمۍ سٕنٛدِس خاندارنہِ ہٕنٛدِس ٲسس اگر ییٚتہِ تراوو حالات روزِ نا ٹھیٖک کِنہٕ خراب گژھن خرابٕے گژھن تتہِ چھُ اذا اتمت فاتمها ییٚلہِ پانس کھٮ۪کھ اکھ لُکمہٕ ترٲیزِ پننِس ٲسس بیاکھ کٔمِس ترایکھ خاندارنہِ ہٕنٛدِس ٲسس یہ لکھی اجر الثوابس من ذات پاک حضرت اللہ وَإِذَا كَسَوْتَ وَقْسَوْهَا یل پانس لاگک نئی پانو پنی خاندارنی لاگز وَلَا يَذْرِ بِالْوَجَى اگر خاندارنی خامی گئی بتھس لائزیس نزا وَلَا يُكَبَّ اگر خاندارنی خامی گئی یتن بر بلوانی حزا یتن بر القاب پکار حنزا یتن لیکساری حزا یتن غلط الفاظ پنی خاندارنی سید کرک پیش خاندارنی رچزن اسنائزن گندنائزن خاندارنی کرزی ہیلپنگ ہینڈ پیش خاندارنی سجزی گر رنس مز لیونس مز ڈونس مز یس یت خاندارنی ساجد تمس کیا ونان تمس بدل بدل ناو ونان تہ ون بہ کی یہ چھنا میڈیا تہ ون بہ مگر فرموک سو گو بہتر یس پنہ خاندارنی سۭتۍ رُت آسہِ ریشا گو پوز مسلمانا کلس پر ٹوٹ گئی پوز مسلمانا مگر تیل چھک دیندار یل خاندارنی سۭتۍ رُت آسہِ اگر کٲنٛسہِ ہُنٛد اخلاق آسہِ تۄہہِ چیک کرُن یہِ گژھِ پرژھُن أمۍ سٕنٛزِ خاندارنہِ یہِ کیُتھ چھُ ژےٚ سۭتۍ اگر خاندارنۍ وۄنۍ یہِ چھُ مےٚ سۭتۍ رُت تیٚلہِ گژھِ یہِ دیُن دیندار قرار اگر خاندارنہِ دوٚپ یہِ چھُ نٮ۪ماز پٔرِتھ یِوان پتہٕ چھُ آسان نوٗن گوٚمُت کم پہم لیدٕر گٔمٕژ زیادٕ پہم یہِ چھُ مےٚ چوب دِوان لیکھ ژاران کُنہِ ساتہٕ چھِ چایہِ آسان گرٛٮ۪کھ کم پہم آمٕژ کُنہِ ساتہٕ چھِ سیُن آسان کمزور پہم یہِ چھُ خۄفتن نٮ۪ماز پٔرِتھ صبحٕچ نٮ۪ماز پٔرِتھ اورٕ یِوان پتہٕ چھُ مےٚ لیکھ ژاران پتہٕ چھُ مےٚ زیادتی کران اسلام چھُس دپان ژٕ چھُکھ نہٕ نٮ۪ماز پٔرِتھ تہِ دیندار ژٕ چھُکھ تیٚلہِ دیندار ییٚلہِ کٔمِس سۭتۍ رُت آسٮ۪کھ خاندارنی سۭتۍ رُت آسٮ۪کھ خاندارنی کیٛاہ ونہٕ ژٕ چھکھ تیٚلہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ بارگاہہِ منٛز کامیاب ییٚلہِ خاندار آسہِ رٲضۍ دۄشوٕنی بٲژ ییٚلہِ کُس آسہِ رٲضۍ اگر خاندار اوسُے ناراض پانٛژو وقتو بجائے پڑ تہٕ 6 وقت نٮ۪ماز کٔژ وقت 6 وقت گوٚو تہجد تہِ پڑت مگر 3 شخصن ہٕنٛز نٮ۪مازٕے چھُے نہٕ قبول کرن پروردگار کٔژن شخصن ہٕنٛز 3 اکھ ونہٕ بہٕ تتھ منٛز چھِ اکھ خاتوٗن یس نٮ۪ماز پرِ سلام پھرِ اسلام چھُس دپان نٮ۪مازٕے چھے نامنظوٗر یہِ چھِ اسلامس کُن رجوع کران مےٚ کیازِ نٮ۪ماز نامنظوٗر أمِس چھُ اسلام دپان خاوند چھُے ناراض یہِ چھِ اسلامس پرژھان مےٚ کتھ پٮ۪ٹھ خاوند ناراض اسلام چھُس دپان ژےٚ ٲسٕے تُندرس پٮ۪ٹھ ژوٚٹ ژےٚ کوٚرُے یورٕ خاوندن آلو آز ونو گیسس پٮ۪ٹھ اوسُے بتہٕ سیُن چاے یپٲرۍ کوٚرُے خاوندن ژےٚ دوٚپُتھ گۄڈٕ کرٕ بہٕ بتہٕ تیار سیُن تیار چاے تیار اسلام چھُ دپان نا بتہٕ گژھِنۍ کمزور چاے گژھِنۍ کمزور سیُن گژھِنۍ کمزور خاوندٕ سٕنٛدِس آلوس لٲگزِ نہٕ ژیر اگر ژیر لوگُت تہٕ خاوند روٗدُے أڑِس گنٹس ناراض ییٖتِس کالس خاوند ناراض تیٖتِس کالس چھے عرشہِ تہِ ناراضگی اگر اتھ حالتس اندر گزرے پنُن خاوند اوسُس ناراض اسلام چھُس دپان جنتُک داخلہٕ چھنہٕ کتھٕے جنتُک مُشُک تہِ دِیس نہٕ پروردگار اللہ اکبر رب دپان ان اللہ کان علیکم رقیبا ہے خاندر کرن والو ہے رشتہ جوڑن والو
دشمنی چھو نظر تھویت ذات پاک حضرت اللہ کس پوٹ چھو رشتہ سید پکن کسما گو پیسٹری ہند حد تک کسما گو مٹھائی پھلک حد تک کسما گو ژۄچوَریُک حد تک کسما گو داج دہیجُک حد تک چھنا واریاہ پڑھن مسجدن مز نکاح اچھن ضرورت کہین پت یم سات ریت کھن گژھن پت چھ ات نکاحس متعلق پنن پان کرن سٹھا خود غرض پیش مگر رب دپن یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا بائی مانو کھوزو پنس ربس بے ونجو صاف و شفاف کات بہ ونہا گوبر مالس مثال گوبر مالو اگر ژے داج چھ ضرورت گۄڈے ؤنۍ گۄڈٕ چھِ ونان گوبر مال حرام کہین بیمے تتہ ہسا چھ سمپل چائے کپ تھاو بیٚیہِ گژھِ سادٕ ژوٚٹ آسٕنۍ ٹھیک الحمدللہ سادگی مز کرو مگر یل ریت کھن گزرن پتہ گوبر مول امس کوڑی دیون پام شکست لدن ہن چھک تمو کیا اونی بستر جوڑا گژھی لاکر گژھی بیڈ گژھی ترامبان پانچ شے گژھی LCD گژھی رب دپن نہ تو چھو پانوے رشتہ جوڑنس کمٹمنٹ کرن ایگریمنٹ کرن قول قرار کرن مہد کرن تک پہ اترزیو یہ پانوے چھو مہد کورمت تک کرزیو نہ عدل بدل ژے دوپت کوڑ مالس مے دن کوڑ مالس چھو صرف کوڑ دن نکاحس چھ زٕ خرچ کس خرچ اکھ گئی وٹھل بیٚیہِ گوٚو مہر دشوے خرچ چھ گوبر مالس وٹھل تہ کمس کریں گوبر مالس مہر کمس دن کوڑ مالس کیا کریں کوڑ دن بس کوڑ مالس ام پہ کہین یہ اس کوڑ مالس ام پہ ڈیمانڈ کرن یہ گورن ہند حملہ اس پہ یہ گورن ہند دین کوڑ مالس صرف کیا دن ام دس 50 ورین 54 ورین 57 ورین 52 ورین 53 ورین رچھت یہ کوڑ بالغ کرت کوڑ ام دس پنی جسمک حصہ امس گوبر مالس ام پتہ امس شریعت ون ژے چھنی کہین ژے چھ نا من یم تہ خرچ چھ تم کمس تم چھ گوبر مالس رب دپن اتھ پہ روزیو برابر یہ وعدہ چھو پانہ ون کورمت یہ کرزیو برابر ام پتہ چھو نہ تہ اللہ تعالی ہس نش کہین تہ چار کہ اگر نہ تُہۍ پنن وعدہ برابر کریو اگر تُہۍ پنن وعدہ کرو عدل تو بدل تیل فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یت شخص چھ رب سند دربار منافق لکھن یس وعدہ کر پتہ کرن پنن وعدہ برابر کی رب فرماون یل تو پنن قول قرار کریو برابر تیل کیا دمو بہ یور یصلح لکم اعمالکم تیل کرہو بہ اعمالن تی اصلاح ویغفر لکم ذنوبکم تیل کرہو بہ گناہن تی مغفرت ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما گوبر مالو کوڑ مالو یس تہ مز رب سن کر اطاعت بے تسلیس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت تم سی دیو بڑ کامیابی پروردگار بڑ کامیابی کیا گئی جنت دیو جہنم نش نجات مگر یہ چھ نکاح کامیابی نکاح ترے چیز کامیابی یہ بوزو تو پت کرو اختتام انشاءاللہ صبح یمن دون باچن گس گڈنک انعام دن رب کیا لتسکنوا الیہا یمس لڑکس گس سکون دن پنہ گھر واجنہ نش یمن گس گڈنک دن نکاحس من سکون پروردگار رب دپن یہ دن محبت تیل پت پکیو ربس پت پکیو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیل دم ہو بنکو گڈنک مقصد تیل کر ہو بہ پانون سکون عطا نمبر 1 نمبر 2 وجعل بینکم مودہ تیل کر ہو بہ پانون محبت عطا گڈنک گو سکون دویم کیا گو محبت تریم ورحمہ تیل کر ہو بہ پانون
انڈرسٹینڈنگ عطا، سوجھ بوجھ عطا، فہم و فراست عطا، الفت شفقت کرو عطا. مگر یل تُہۍ پت پت پٔکِو ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ تسندس دینس کریو آبیاری، بے کریو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنز اطاعت. اللہ تعالی دین یت نکاحس تہ سکون، بے کرنک مودت محبت الفت شفقت عطا. ام سندس والد گرامیس کرن درجاتن مز بلندی، سانین امواتن سان تہندین امواتن سان. امس میانہ کورِ کرن ڈیک پورر عطا، امس میانہ کورِ کرن رچر تہ خیر عطا، امس سنس گبرس تہ کرن روش تہ حفاظت عطا. یم گام کن بیمارن کرن شفا، یم مجلس ہندین بیمارن کرن شفا. رب دین آسمانی تہ زمینی آفاتو نش نجات. رب العالمین کرن اللہ تعالیٰ کرن سارنی مسلمانن ہن جائز حاجات روا. رب العالمین کرن یا دنیا اندر یس یہ حاجت تستہ روا. یم سن بزرگ گزرے مت یت مز یہز والدہ محترمہ اعجاز صبن، پروردگار تست کر مغفرت میانن امواتن تہ تہندین امواتن تہ. یم سانہ کورِ ہندس والد گرامیس تہ سارنی مسلمانن کرن اللہ تعالیٰ سکون امن شانتی خیر و بلائی کرنک عطا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. گزارش کرو لڑکی ہند طرف یہ ماما جان عبدالرشید گنائی ولاد محمد اسماعیل گنائی ساکن چھی اسلام آباد، یم نہیں کرو گزارش. گچھو آز کھڑا بسم اللہ کرو. رب سن یسن ست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن طریق مقدس ست چھئیس کلثومہ اختر سن نفذ اشفاق مجید ڈار ولد عبدالمجید ڈار ساکن بیعورا بجبیارا سندس نفس سندر بائیوز مہر بصورت نقد زیورات 4,02,000 روپی بخشان. تیشوہ پنڈے وقالت ست شاہدین شہادت ست کلثومہ اختر بنت بالغا مرحوم محمد یوسف میر صاحب ساکن کتریٹن بجبیارا سن نفذ اشفاق مجید ڈار سبنس نفس سندر بائیوز مہر مذکورہ بخشان. تشوہ بخشان تشوہ بخشان. الحمدللہ یم تیسید زگاوہ تم گچن کھڑا نثار احمد میر سب تو خرشید احمد ڈار سب تو زچوہ زگاوہ تو زچوہ زگاوہ تو زچوہ زگاوہ. الحمدللہ تھیو حض تشریف ون کرو لڑک سن طرف یہ پتر غلام محمد ڈار ولد غلام رسول ڈار ساکن بیعورا بج بہرا. رب سن یسن ست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن طریق مقدس ست وکیل محترم سن وقالت ست شاہدین شہادت ست باقی مسلمان حاضری اندر چیس کلثومہ اختر سن نفس اشفاق مجید ڈار ولد عبدالمجید ڈار ساکن بیعورا بجبیارا سندس نفس سندر بائیوز مہر مذکورہ بخشان. تو شوہ پنہ وقالت ست شاہدین شہادت ست کلثومہ اختر سن نفذ اشفاق مجید ڈار سبن نفس خطر زوجیت خطر عقد نکاح خطر بائیوز مہر مذکورہ قبول کران. تو شوہ قبول کران تو شوہ قبول کران. الحمدللہ یم تیسید زگاوہ تم گسن کھڑا محمد سلطان گنائی تو بلال احمد ڈار تو اس زچواز یت نکاح زگاوہ تو شواز گاوہ تو شواز گاوہ. الحمدللہ 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 رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك وحبيبك محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. تعادل عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ون گھ بانگ بے گھ نماز تم پتہ تہند خاطر چائے نوشی ہند پروگرام. یم وکیل گواہ تمن برہ کن تشریف تم کرن گۄڈنیٚتھس کتھس.